Ti sasisian pan kini kade ka market na banta kini katayo banwan bat kumjoro abanta kini ki intraday traders abanta la singi Monday Tuesday kini ka video national pano mantana marba la shay kade ka Sunday te ngam tikna bangan light power te habang ape ya ka market kat kum ka daily time frame last week ngai ba ngalaong ba ka market lada kama ban close above jong u ka 1,000 kandai spa ban going long hi kampat dalong safe lamar bau ka 1,000 kandai spa udah strong psychology resistant te ban ngalong hero baha kani ka weekly expiry beladap dalile ka market kanum close above ka 1,000 kanai spa and finally alas ka claim close hero but ka close hapo jong ka 1,000 kanai spa agas ngi tos dia lada pipet ka close around ka 1,000 praspa prapo some things ti kani ka gap andre de baka create ka gap min step ta daw ka broke uniyo ka 1,000 kanai spa Larday bakam open gabab akatukas ngi dalile market kamla ban push tin ringi kum ki intraday traders ki bang ni thiet mastap di janmet ngi ham muslim ha focus ya ga intraday trend ni te andre ladangi page ki larger time frames lani ki bigger time frames ngi baka market kadang long week kan banang mi ki banai kan banang mi ki sngi hayalo bet te tanghang kan ki sngi hero baka break yuni last swing low uni high higher low kan uni last swing kadai bah ka singi tos de ka open daga gap apa ni tak daw ka break yu daga gap dai baka break daga price dai baka break daga normal market ndri ka break daga gap kadai na kata daw tinri la dangi pet pat ka market is creating lower low tikini ka pani baka market kadang long week until and unless ado baka daka market lada kala across yo ne kasau ne kasana jar daka gap ndika cross daka normal market then nga expect ka market kan kiyo shajrong ndri lada ka shu kiyo hi daka gap obviously kan happy ban turn back kan happy ban complete daka gap Teto, mentangin pat saka 5-minute time frames or saka 15-minute time frames based on price action atau ka market ka batay yuyengi bat kumno bangi day ban trade apo market. Abang apet ka market nakani ka 15 minutes time frames. Nado miski Thursday ngala daw. Andre kade ka gap apat ka ba penthame no ya ki retail bakin long tieng ban short ka market but ka expiry game ka happen hero hagasi Friday hagasi Thursday ka open na gap up ka kanma ban sustain uni red candle big red candle do weakness first red candle second red candle gitu gidi weakness but hagatu kami Thursday ngalong ba ka market by Friday kan hap ngadang long iwe paralog jongai bangay tri lang hero ba ka market kani ka move ka data nga expiry game ka play na banta kini ka shoe play na I mean say kini ki retail bangin going long and then later on they will dump the market and finally Friday ka dump si ka market huge loss ki retail ba going long ki retail haga to kasi ki expect baka market kan trending above ka 1,000 kan nice pa ka Thursday ki expect bakan cross sa jrong takdaw ngaru akas ngi Thursday ngalamut ban ay ka hero zero quality siya tang bang klamay sho na marbang ay ne big red candle ngas ngutho bang market ka dan selling side ban ngas ngutho bay ka market ki hula buff jong ka khatsan akat 1,000 praspa takadaw ha klamay ka hero zero qual anyway kani ka move jong ka ngi Friday main step green candle big green candle utu candle uday ta profit booking candle hakani kasi Thursday bon ma ki blashot ki big boys ti obviously de ki lashot na kini ki area
Kalau hap ke market hadu ang ni ko open meski Friday. You will be in a good profit. Kila da ki book a profit ke kala ke short covering. Short covering ke push ke market sejrong. Lara day ke buying pressure, lara day baki bulk dan in power, market kala day ban trending sejrong. Te alas ka fall biang. Mar balik kini green candle kini tang booking tang ki profit booking. Takada kawan biang ke selling pressure ni kini ki area. Fall market. Ti anyway la shai kesni menta kidang expect ika result apa West Bengal tang bak wala kata ru kata ngam tarai bakan da impact kan sudan ke impact apa ka kandiat kandan hi ke impact tamba not that much te ni trade based on price action market kum ka structure hi nya ka expect ika market kan nang her nang ni lada ka market kalalat uni ka 1000 ruspa obviously next kan one support around this ka 1000 sanspa tama wala kataru kadang long week kan poi ka 1000 sauspa lada kamla ban hul ka 1000 sauspa ka 1000 arspa ka market kalaban poi kini area adun rene nange lada ka break uni lai tekamot kal lai 1000 ruspa shadow kal lai 1000 ruspa kalaban wan Shadow kini ki area. Ti Henry abang ipet hi ka price action yam. Ladang yo gap up. You will sell. And then lada kawan gap down. Nginap ya ke market. Let the market retrace or let the market pull back. Dan ngin sell on rally. Tang bangaong bangin focus on shorting side lan ingin sell ke market every rally lada pipim dan iki lain ki bobiang what shot te pila jutep baman custom ngan sa IPC ki lain na bangin short lane na bangin going long te tang kata good night